Dumelang Thobela ra lo tšhaletšatšeng le lekgono nna ke le tamiša ke le Mokoko baby go taba yaka le Mangoko baby gona mo go Thobela FM ka gara lenano la Eva le nna e re go botsela bohlanong la lekgono ra tseba gore gona le leemaema le lengwe re ra le dira tšatši ka tšatši batho ba lla ba re utsweditšwe batho ba lla ba re a tlaišiwa ke go boditše nna ka re ditlaišo tša basadi le bana ga re di hlokomele fela mo matšatšing a lesometshela ngwaga ka moka 365 ya matšatši ke ka fa e leng gore lekgono le ke tsore dikakapa tše e leng gore ge re lla bjalo ka badudi re bitša bona ga ba robale ba sepela bošego ka moka ba netefatša gore ba leta nna le wena nna dikakapa tšeo ke bomang ka baka la gore ke nyaka gore bona ka bo bona ba itsebiše letšatšing la lekgono re ko gore ka ba le gore tlhotlho ye kaka ya gore rena re robetše bona ba re hlokomele e le ge ba ithaopa ba ikgona bjang e re ke dumedišeng tate dikgale ka Mothobela re a lotšha Thobela Sesemangoko le gona re gona re ka butša lena a ke dumi go ba lena nna ke nyaka boroko ba ka ke borobale ke kgotsofale e fela re tlhoka batho ba go tshwana le lena gore re kgone go robala ka yone tsela eo ke nnete ya ba le gore ntate dikgela ba sepele ba noši ba sepela le bo ntate Masetla Chief Masetla Thobela Sesemangoko le gona ke re gona a molato a re bone nna ke a leboga ke a tseba gore pele ga ge ke tlo nyaka go tseba gore Chief Masetla ke mang ntate dikgale ke mang lena batho ba le tseba bjalo ka batho ba e leng gore le lebeletše dimamo e leng gore ba bantši ba nyaka go tseba gore dimamo ye keng ke mokgatlo ke society go ba keng batho ba nyaka go ikwiša bokaone nke re keng gore ka bela gore dimamo ye le tlileng ka yona go taba ya ka lekgono ke eng re a leboga sebaka se le re file go sona Sesemangoko Dimamo ke a community or civic organization ye lebeletšego metsana ye latelago ka fasa magoši a latelago go thoma ga Makgoba ga Dikgale ga Mothiba Makotopong Molepo Mothapo Mamabolo wa Mamabolo 1 Mamabolo 2 and then le Mojapelo le Mankweng Township yo ke pleke tše re lebeletšego ke naganyana e kgolonyana mara ka moga modimo re ntše re ya kgona go ba re ntše re kgona go šomišana le setšhaba sa rena le magoši a rena e le gore ga botse le dirang la ithaopa gore re nyaka go thuša magoši go thušana le magoši re thuše setšhaba go ba le ageba gore e yang le thuše setšhaba awa rena re no ithaopa re thušana le setšhaba ka ge re lemogile gore setšhaba sa bo rena ba tlhoka go ka thušiwa ka lotše le gore le bona ba be safe and bana ba modimo gore ba patele taba tša bo security ga bana mašeleng so ra lemoga ra dula fase ra bontšhana le bo chairperson gore ne a re ke thaopeng go thuša setšhaba se re kgone se gata nna ka ge ke le o mongwe le gore ke katile site ba e betša Morama di-park and then go na le ba bangwe ba le gore ba katile dinaga tša di boletšeng tša dimamo bo Dikgale bo Mamabolo so nna me deputy chairperson ya dimamo and then ke chairperson so that's why re ile ra re go tla rena re tla re kgone go tsebiša setšhaba ka mokgwa gore re thušana le bona bjang so ke maithaopo Sesemangoko a bona se re se kry-ang a re kwaneng gore e le ge le tšwa ka ntate Dikgale le be le go lapeng le le jwang la go lefa pelo e le nang nayo ya gore le kgone go tlhokomela le go thušana le setšhaba nna ke tswa ka lapeng la ka mošate wa ga Dikgale ke bile le papa ka e ne le kgoši Dikgale ke motho na bereka le setšhaba so ke ithuta lo tše dintšhi ge batho ba ntše ba etla ba tlo consulta ka lapeng la mošate ba bolela lo tše dintšhi dillo tša bona la tseba gore kwa moragonyana lo tša kwa bo court kwa ne e se dilo tše e le goreng go phela go iwa court before go fetiwa ka mošate before and then ka mošate ba kgonne e solver and then a go tlhokagale gore ka court so ka utswa ka tsebe ke tše ke gola le motswadi a ka ntša a ba addressa di-family ka bona gore okay motho ke motho ka batho Sesemangoko and go itshwaretša ka batho o ithušana le batho modimo tla o blessa le gore ba ka no ipotša gore motlho mongwe wena o itirile a hero a e bjale ke lerato le ona le lona mo setšhabeng ka ge ba bolela ba re boetapele be a tswalelwa so batho ba ke nang le bona bo Chief Masetla chairperson ke tlogane ke bona gore ke batho ba le gore ka nnete ke baetapele a re fele pelo le ge re ya re patrola re searcha dipotla tša rena for dipetrol ba bangwe ba na le gore thuša ba di-garage ba ka re ba re donatela gore tšhelela mo dikoloi gore re kgone go patrola and then le ba bangwe ba metsana ba na le go ntšha something gore re kgone go tšhela dipetrol so ne re a kgopela Sesemangoko gore
ge bantse ba re lebeletše mo ba re theleditše mo ba bangwe ba ka kgonang a ba thušane le rena ba dimamo foramo re ikemišeditše go thušana le setšhaba. ke leboga ka mokgoleng gore le fetša go e tlhalosa ka gona ntate Dikgale ebile ke nyaka go tsenela go Chief Masetla. Bo ntate Dikgale ba fetša go bolela ka mokgoleng gore le nyaka thušo le na le mo leng re humana thušo gona e ka ba di-garageng e ka ba motse tšatši le leng ba ithaopa rena ge re lebeletše le ithaopa re gane le na le tšhelete aowa ka koga Masetla le ka ga Dikgale ba ikgona ba kgona go tsoga ebile ba ipotsa gore bona ba ka kgona go tlhokomela batho ba robetse ke thušo ya mohuta mang e kgolo e leng gore la e tlhoka ka baka la gore bosenyi bo iphile maatla. nnete ya taba ke gore a re na selo a re kry thušo ya go tlala ka mokgwa re dumang ka gona mara bonnyane bo re kgonang go bakantšha re a bereka thušo e re nyakang ga golo le a tseba gore ka ge re bereka mašego mostly area di-patrol go nyakega di-reflector and o khotsa maybe nako ngwe ba bangwe ba tlile voluntarily so ba sena tšona di-reflector ya di tlhoka bele ka dibiti a buletše taba di-petrolo and so forth batho ba re tšhaiša ka masa re boa dipatrolong nako ngwe bangwe ba swere ke tlala and so forth mo re kgonneng go fitlha gona re a kgona go berekela something sa uja gore this ba se ka boela gae ka mare ya bona so re tloga re nyaka thušo e kgolo ya go make sure gore re ya thušana go lwantšhana le bosenyi bo bo tletšego mo dimamo a re nape ebile ke sa letsene gano re lebele gore ke bosenyi ba mohuta mang bo e leng gore le bana le bona ka gare ga mešate e leng gore le šomišana nayo. re na le di-house breaking tše dintši ba thuba lefase la dimamo le fetogile bana ba rena a e sa le baso ba le bere ba tsebago so go na le lona tše ba di nyakang ka mare dintlo tša rena gore ba ye ditsuba ba ye di rekiša ga re kwešiše mara ba nyaka dilo anything e leng ka mo ntlong gore ba kgone go kgotsofatša se bona ba nyakang go kgotsofatša mebeleng ya bona bjale re tloga re dia kgoeletšo e kgolo gore setšhaba re emeleng ka maoto re ka moka re kgone go tshwarana re thušane and-e re re modimo gore go bile le rena ba ba ke thaopago gore re emelele bjale a re emeleng re le ka moka re tshwaraneng re thušaneng ntwe re ka e fenya. ke duma go tseba gore le šomišana bjang le ba sephodisa ka baka la gore bontate Dikgale ba fetša go bontšha gore go na le melato e mengwe e leng gore ge ba gola be ba no bona gore ye e rerwa ka mo mošate ya felela ka mo a enya ke maphodisa ke neng mo e leng gore le tsentšha maphodisa ke neng mo e leng gore le tsentšha ba mošate. Relationship ya dimamo goba kgwerano ya dimamo le sephodisa sa Afrika Borwa e tloga e le kgolo e tiilego a gona mo re sepelago gona re sa ba informa because ke beng molao rena re ya ba informa gore mamotlha re o patrola mo mamotlha re o sepela fa tše re di kry-ago e le gore di sonye di ye go bona re ba fa tšona mara most of the time re sepela mmogo re le ka kgwatliša setswalle sa rena le bona gore se kgwahlelele re kgone go thušana go lwantšhana le leuba le re kobanene le lona bele ka setšhaba. di a kwagala ntate Masetla. Ntate Dikgale a re lebeleleng re a tseba gore le ge le ka thušana le sephodisa la thušana le mešate bosenyi bo tlono tšwela pele go ba gone le ge le gore re a tseba gore ge le ema ebile le bona la bo a fokotšega e fela go nna le sela sa gore re se ka itšeela molao matsogong sephodisa se a bolela le molao wa bolela gore le ge motho a ka tla ka ga gago a utswa o se ka mo tšeela bophelo wa fetša wa re ge nkebe ke se ka dira se o ba ka tšea bophelo ba ka go ba bana le šomišana bjang le batho ba e leng gore le mokgwetša ka nnete a shu o rwele televišene ke gona tshela leboto la ka ga mamang ke gona tša televišene ka go tlala dipelo a nke le itshola le feditše goba phopholanyana so goba le no re la tseba keng re mokgweditše re bitše sephodisa ka baka la gore ke mo re nyakang go kwešiša kudu go itšeela molao matsogong le tšhomišano ya lena le ba sephodisa le ba mošate. Okay se semango ka leboga rena re ikemišitše go thušana le setšhaba a re ikemišitša go lwa le setšhaba re ithutile ntho e tee gore motho ga utswa re swantše re tsebe gore ke eng se se mo gapeletšang go utswa and-e re lebelele le mabaka a gage gore ntho e mo phušitšeng gore a utswe ke eng a re no thoma ra betha motho re sa bone gore o diragalang e no ba go mo tšhošetša fela gore ntho a e dirang a se ntho e botse and then le gantšhi re dirile ra lemoga gore ge re šala re dila ntho e so re lemogile di-community na le go kwata se semankoko motho e ba šetse ba mo kry-ile ka tsela ela o ka ra gore ba mmetha ba mmolaya and then le yena motho ola o kry-a gore kganthe go mmolaya e mmola a dia ka bomo go na le ba e le gore ba dia ka bomo go na le ba le gore ba phušea ke mabaka so rena re a ba tšea
wa kara gore motho re tsamaya le ena bošobo ka moka re patrolla le ena re ntse re mmotsiša di-question ga botse le ena a kgona go bona gore mara batho ba ge ba ka re ba thoma ba ntshwara aowa ke tlo go bala ka no feleletša re botša dilo tše e le gore ngwadi mo phuša di le ka mokgoo ra feleletša e le gore re mo tlhakantšha le di-social worker and then le sephodisa re kgona go se tlhalosetša mabaka a ge gore wa motho a dirile so and then le ba di-rehab ba bantšhi re na le go kgopela gore ba re thuše gore o kry-a gore motho o phuša ke taba tša di-retefatši so a feleletša e le gore motho le o kry-ile thušo se semankoko a re lebelele ba e leng gore ba kwiša gore dimamoši ya thuša ba feletša ba ipotsa gore a re ka nolla ra relela bontate digale re ka nollela bo Chief Masetla ba tla re thuša le gona bjang go hlatha gore sello se ke sa maleba se wo no nyaka dijo ka baka la gore a nyake go šoma wo no nyaka gore re motšee re mo iše bokelong a se gore wa lwala ka baka la re wa tseba re tla khwetša dijo gabedi go gararo ka letšatši le hlatha bjang mathata a le kopanang le ona re bo ke bannete bo ke ba maitirelo re na le batho re šomišana le bona especially le batho ba bomme re na le bona gona mo dimamo ya rena re na le gore lelapa re kgona le etela beke ka moka nka bontšha example ka ngwana o mongwe ka mo site ya ga Makanye ka mo ke ngwana a ithatela lo ja di-modeling so ke motho e le gore re ile ra checka situation ya gabo ka mogona a kgopela thuso gore rena re le dimamo re ntse re itshetšha gore a kgone go attenda lo ja di-modeling le bo sekolong re kgone go mo iša gore a kgone go ere a tšweletše thuto tša ge pele so re ile ra kgona go bona re ka nnete o tlhoka thuso and then re ile ra thušana le ena mo e le goreng a ile a fitlhelela tša gage and then re bone gore ka nnete ba tlhoka dijo ra dira gore at least a kgone gore re a kry dijo re ngwathelelane le ena se re se ngwathelana le ena ka sona and then ra ba ra kgopela gore re ke kopantšhe le di-councilor gore di kgone go mo thuša so ngwanola batho o thušegile so motho ga re no thoma ra kwa selo sa gare ke a kgopela ra no mo fa re ketima le rena re na selo gore re nyakišiše gore re bone gore go a tlhokagala re mo thuše re lebelela pele gore ka nnete go a tlhokagala re mo thuše na ke a leboga a ke dumela gore ga le lebane fela le bosenyi gona le dinto tše e leng gore di ba gona tša ka malapeng Chief Masetla ya ba le gore motho mohlomongwe a ka go eletša nyaka thuša a re le gare le a patrola ke bošego le lebelela gore bosenyi bo diragala kae le a kora gape ka mo mankoko tlhabile mokgoši ene ka mo re a kwa gore wa bethwa le dirang ke kgato ya mohutamang e leng gore le a itšea ge maemo a le ka yone tsela yo diemo tše di jalo re kopana le tšona especially mo mašego ge re tše sepetla le mo mosegareng ba bangwe ba founa so bjale ke ge deputy chairperson a tlhalositše na le dikgale re na le ba re šomang le bona ba mafapa go fapana so from the social worker and then from Department of Health and this ke batho ba re šomago le bona on a daily basis mo re fitlhago gona bele ka dimamo re kgona go lemoga gore ye a se ya rena e re refere mo sontše re ye gona then re napa ra dira jwalo and tšona ke nnete re kopana le tšona and re tloga re di tshwela ka mare bele ka dimamo taba ya tlaišo ya bana le basadi a re tloge re ithekga at all beke le beke re le dimamo re ya di-court especially ko Mankweng re matšha kwa re no bail be re le badimamo re re go banna le basadi ka moka le bana ga re be le mokgwa wa go phela mmogo wa go šomišana ga re nyake tlaišo ya bana le basadi re nyaka shebe mo motseng wa dimamo re nyaka go make sure gore ge ngwana a sepela strata ya ka kopana le papa goba mošimanyana a feel safe ge mme a sepela a ka ba ya mmolong a yo reka tša direkang goba a ya mo a yang gona e ka ba ke mosegare goba ke bošego a feel safe gore mo dimamo go safe ke bolokegile so re tloga re kopana le tšona taba tše di jwalo mara re tloga re di kgalemela lebile re make sure re tšea batho ba ue ra ba tsamaiša dipleke tša maleba tša gore ba kgone go kry-a thušao yeso ba e thuša la tseba gona le dimamo ye re bolelang ka yona ke lena le ba bangwe ba le šomang le bona a kere le šoma le setšhaba go ba le dikgoro tšela tša mo mešate ya rena tšela di dulwang ka disontaga ba tla re ke kgoro ya mamang go ya ka metsana e ya mogausi go ba le kgoro e la ya ka kua mošate ke melato mefe le tsebang gore ye re ka e rera mo kgorong e nyane ye ke ya go išiwa thui go bokgoši goba go bokgošigadi melato ye ka no e rera mo ene re le dimamo re ile ra lemoga gore dikgoro tša rena le mešate ya rena ba dikgoro tša ka mešateng di thomile go felelwa ke maatla
batho ba sa di tšea serious ka baka la dipolotiki tše di ka bang di le gona mo motseng bjale lebaka le lengwe le legologolo la go forma dimamo ke gore dilo ka moka di wele mešateng dilo di wele dikgorong gobane ge nto ke no fa mohlala ge go hiriwa ka kgorong goba ka mošateng re ba le kholofelo e kgolo ya gore dilo sepela botse kare ke batswadi ba mo motseng ke batswadi ba mo nageng ga gona gore ba tsamaiše dilo ka tsela e sa lokago go araba putšho ya gago melato e felang kgorong ke melato e diagalang mo motsaneng o no o rileng le senene ya crime re leka go no e solve ra ba ra e fetša goba ene ya tlaišo ya bana le basadi goba le tša mešomo ya go ama motsana no we a re fe motlhala re tše di diregile sephaphuši ya go rera ke kgoro ya mo sephaphuši ge e le gore ke di feta maatla a la kgoro ya mo sephaphuši ke tše lengwe di tlaya ka mošate re iša ka mošate kgorong e kgolo gore di kgone go solviwa ka kua ande re sa buša re na le tumo le kholofelo e kgolo ya gore ge dilo di reriwa ka mošate in most cases di tsamaya gabotse. Okay, la tseba ka mokgwa le šomang le badudi ke dumela gore le ba tseba go feta ka mokgwa le bona ba itsebang ka gona go na le sello se segolo sa badudi kudu mo mešate ya ga borena ba e leng gore ba tla lla ka gore e re ke timele go dimamo ke bona gore ba tla nthušana ka baka la gore ntate di gale šiba ba nthekšeditše stene ge ke seno fetša gore ka stene go tla o mongwe gore ntate di gale o nthekšeditše chifi le yena shu o kgwetša le batho ba batlhano ba rekšeditšwe stene se ste yeo e rerwa kae ka baka la gore badudi ba rena go tšwa mešate ya go fapafapana ba lla ka sello sa mohuta o ya ditene e rerwa ka mošate because of angere ke mo go tšwang gona lengwalo la gore ke mo ke ka ga gago ge o fitlhetše no fa motlhala moremadi goba o fitlhetše mabolo kgorong e rileng ya tshware ba go ngwalela lengwalo ke kgoro ewe ya ba di mangwalo a mannete gore stene se ke sa gago a tšwa ka mošate ge re fitlhile seemo sa gore go na le pako ya ditenenewe yewe e ka gadimo ga rena bele ka dimamo le kgoro mostly e nape ba kadima yona re itšea batho ba uwe ba go lla ba babedi ba bararo ra ba iša ka mošate then ka moka bona ba tabe maphepha a bona fase go kgona go lema gore la mannete ke lefe and then mošate kgoro e kgolo ya ka mošate yane ya remela yona and re toga re kgatla le badudi ba rena ka dimamo go badudi ka moka lefase ka moka e reng ge o nyaka madulo ene ke ntho e botse re a ithabela batho ba be le madulo a go dula mara iketenyana tsamaya dilong a botse o se ka no kry-a motho stene se se motho re a ke sa ka eng make sure gore o latela ditshepedišo ka moka tše di le go gona gore o bolokege go sasa dijatu tše di se ka go jalo wena. Okay, ra leboga chief ntate Digale bana šiba a ke tse gore ba bitše ma-park shop go ba re ba bitšeng go iwa dikolong bana bangwe a ba ye dikolo di a tswalelwa di a bulwa bana bangwe šiba ba ditše mo mabenkeleng mošomo wa bona ke go tšeela bana dillathekeng go tšeela bana merwalo ge ba romilwe ba ba felletše ba tšeela le banna le basadi ba bagolo ba e leng gore ba tšwa mešomong bjalo ka dimamo le šomašoma bjang le bana ba mohuto ka baka la gore batswadi ba gona mohlomong bile ba bangwe ba bona ke maloko a dimamo e fela bana ba bona ke bona ba dirang bosenyi. Okay, ne ke leba se semankoko re šetše re thomile ka bona o ka lebelela especially nna gona kwa ke dulang kwa mohlomongwe le gore le na le go feta mohlomongwe le ka bona gore ma-park shop a sala mantši ka gore bašimana ba ma-park shop ba feleletša ba tšela bana ka nnete dillathekeng so re a ba koba and then le ba bangwe re na le go ba tšea punishment a bona ra lala re patrola le bona o patroleng mo ga rena ga go bose le ganyane because o kry-a gore go a tonya ba ile kwa dishopo ba pere digampenyana a re ba fele di-jackete ko re nyaka re ba e file gore le go sasatse gore e nka ema kwa parkshopo ko thuša setšhaba ntle le go gola so ke ka mokgwa re e berekang ka ona matšatši aowa dishopong gona ga ba sa dula ka mokgo and re sa le busy ka yona ka gore dimamo ke kgolo so re sa ya boga mothapo re sa bo molepo re sa bo mamabolo re sa tlo e fetša tabae a re nape re lebeleleng gore le fetša go fa motlhala ka bona bana bao gore ba tla dira mošomo e leng gore a ba o golele lena bjale ka maloko a dimamo
le a ithaopa la šoma le setšhaba gona le mešomo e mengwe ka thoko e leng gore la e dira e leng gore e le fa mogolo e leng gore ka gare ga ona le ngatha mašheleng a la ka lapeng la lena la ya la thuša setšhaba go fa motlhala lena le ba e leng gore ke barutiši ba e leng gore ba šoma mešomo e metseng ka ntle le gone ba fela maloko a dimamo ya ne ka le ba Simankoko ebile nkare ke rate ke lebogele molekane ya ka ke ile ka kry-a molekane wa go kwešiša gore ke rata go berekanišana le setšhaba ka re mešomo e mongwe re diang ka kwa ntle o kry-a re ke kry-ile ke ngwatha gona kwa ka kwa gae and then ke leboga modimo ge e le gore ke kry-ile motho e le gore wa kwešiša gore ke ntho e ke e ratang go nyaka go bona setšhaba se le gabotse so re a ngwatha Sesimankoko ka gae ka mešomo re diang ka kwa ntle re na le o dia di-business nyana tše itseng like our chairperson ke o mongwe le gore kwa industrial ya di-taxi ya bana sekolo di-transport ya nna le nna ke na le o dira some other project tse ke di dirang ge modimo a thušitše re kgone o dia project re kry-ile something a wa rantšha ra bea tafoleng re kgona gore re kgone go thuša setšhaba okay ka baka la gore re nyake gore le thuše rena malapa re na ema le na phutlhame ka baka la gore le tšela tša bana ba goja tša goja ka gae latla la thuša rena Chief Masetla go na le tše dingwe tše e leng gore a le nyake go di tlogela morago re di tsebe ka mošomo mogolo le o direlang setšhaba tše dingwe tše dimamo tše di šomago like I mean crime ke ya mathomo ye re dilago ka yona and mare e kgolo ye dile go dimamo e tlholege ke taba ya economy okay dilo tše ka moka di ka fela ge bana ba ka šoma ge bana ba ka dimamo ba ka dikolong ge bana ba ka dimamo ba ka kry-a menyetla like everybody ge le ka lebelela re ile re dutse re baetapele ba dimamo ka dinyakišo tša rena ra bona gore dimamo ke township ye nngwe ye humilego go feta township ka moka ka Limpopo okay re mahlatse go belegwa mo go na le University of Limpopo re mahlatse go belegwa mo go na le sepetlele se segolo ka Limpopo le go Mankweng Hospital re mahlatse go belegwa gaufi le dikereke tše kgolo mo lefaseng Zion Christian Church ya Leba le ya Naledi re toga re humile ka dilo ka moka re le mo dimamo bjale re thomile go dia dipoledišana goba dikamano le University of Limpopo Mankweng Hospital le di-department ka moka tše di leng gona mo dimamo le kereke tše kgolo tše ke boletseng ka tšona tše pedi tša Zion Christian Church gore re kgone go bontšhana gore re ka thuša bjang go ntšha bodidi ge ngwana ka ga ya tšwa a sa ja go na le tše dintši tše a ka nyakang go di dia gore a kgone go ba le diamaleng bjale re le dimamo re ke nako ya gore bana ba mmu ba kgone go to benefita from the economy ya bona bjale ka ge e le one of the policies tša government ya rena ye re phelang ka fase ga yone ya gore batho ba benefite from their local economics but re toga re leboga boetapele ba University of Limpopo boetapele ba Mankweng Hospital le dimology le mo dimamo re toga ba toga ba re ekwa ba re kwešiša ge re ntše re boledišana go se kgale ke nagana ka gore tše dintše dintho re tla ba re solvile ka re bana ba tla ba šoma bana ba ya ka dikolong ka mo university ya borena ke yone re nyakang ya gore bana ba šome bana ba ye dikolong bana ba se ka dula ka gae ka baka la gore ba tlo feletša ba dira tšona tše re sa nyakeng gore ba di dire re tla feletša re tumula bosenyi bo e leng gore bo bjala ke rena ka baka la gore ba tlogela e le bona ba tlhetlhang le mebila ya ga borena ke eng se ba tshwanetseng gore ba se dire ra tse gore malapa ga lekane batswadi ba e leng gore ba gona ka malapeng bana ba bangwe ra tse gore bana batswadi ba gola ba nnoši ke eng se ba tshwanetseng gore ba se dire ba nyaka go ikopanya le lena bjale ka maloko a dimamo ba tlhoka thušo dimamo e gona mešate ke ne re tlhalositšeng ka moka ga yona le dimamo e gona le di-group di gona re phela mehleng ya technology dimamo e gona re na le dimamo cluster community forum group WhatsApp 1 and 2 re na le dimamo group WhatsApp ya Sebatakgomo and court cases 1 and 2 re na le dimamo security group ya go dila ka ma securities mishumo ma security re na le dimamo business and dimamo market hub di-group tše petse ke boleng ka tšona mošomo wa tšona ke go advertiser re le batho ba dimamo a re supportaneng that's why re tlhotse di-group tše pedi ya re batho ba rena ba advertise o tsebe o nyaka se o ka se kry-a kae go nyaka se o ka se kry-a tšhelete e sepele gaufi le rena e se ka tsamaya kgole le rena in that way re ile kgona go thušana go gotša dibese tša bana ba borena le go make sure gore di hira batho ba mo dimamo
ba ileng maloko a dimamo ba tseba ka di-group tse le fetsang go di tlhalosa gone bjale ka moka maloko ka moka a dimamo ba a di tseba di-group tse and metlha le metlha re ya di kwala-kwatša ankere dimamo ke e kgolo ka mara dimamo go na le metsana re tloga re maloko a rena ba ba leng gona ka mara dimamo mo metsaneng go na le di-group whatsapp tse di leng gona ka metse ya rena ya go fapana-fapana bele re go bona re a re tsweleleng pele re kwala-kwatšwa molaetša wo wa dimamo gore ka moka ba gona ba kgone go tseba re kgone go ba ngata nnete re šomele setšhaba se sa thulare. Okay, ra leboga ntate Dikgale ge re feleletša a gone ka mokgwa e leng gore na le go no boifa o ka re mohlomong digongwana tše di ka ba gona ka gare ga di-group tše ba fetšang go di bolela tše e leng gore ke tša go thuša setšhaba ba e leng gore mohlomong ge le fana ka tshedimošo e itseng ba napa ba itopela ba ra re na le bona sekeng Sesemanko ko gona go botša nnete go na le larato la seo se diang ebile o tšere modimo mmeile pele modimo o tla no go lwaela o tla go šireletša digongwana tšeo di ka no plana ka mokgwa di planang mara wa kry gore after everything modimo no fetiša la kry gore le dirile mmereko mo botse and then nthongwe le ngwe o e diang e le ntho a nnete modimo tla no e šogofatša gore e feleletše no tswelela e le gabotse so motho ga e tla ka bogongwana ka mola e le motho e le gore o nyaka go tlo senya a ka nna senya nakonyana mara wa feleletša e le gore taba gage e felela moyeng ba bona gore ke motho nna nyaka go le senyetša ka gore a ke re wa tsarelo tše di botse Sesemakoko go na le go tla le di-challenge tše dintšhi nka go botša example ka since re thoma dimamo re thoma re phusha le bona bo University of Limpopo re nyakela bana ba mmu mešomo ka kwa re thoma re bereka le hospital Mankweng hospital re kerela bana ba rena mešomo ona kwa Mankweng hospital o ile go tlala le taba ya gore re a ke gola rena ba dimamo mo ile gore e ile a tlala ra ba ra beiwa le di mafaratlhatlheng gore re na le makhansela a itseng re ke gola ka ditšhelete tša ka kwa University of Limpopo boeng but ntho ka re ne le maaka e se nnete e no felela moyeng mo le gore batho ba ile ba feletse ba bona nnete so go beile modimo pele modimo tla go šofatša o kopana le batho ba sa le bo Sesemakoko baby o tla kopana le bona ka mešomo ya gago ke na le nnete ya gore re tle mo le lena le tlogane le bona bonnyane ba mešomo ya rena ebile a gona sekgotsa a gona leloko go taba ya ka Sesemakoko baby re nyaka go tseba mešomo ya batho re nyaka go tseba maphelo a lena re nyaka go tseba gore le kgona bjang ya nna re no le tseba moyeng ebile ke thakgetše le go le bona to the life ka tsela ya Sesemakoko ke tlogana ke le motlotle ka bona gore mošomo wa ka ko dielang setšhaba o mpatametše kgausi le Sesemakoko ka metsotswana fela ye 30 seconds le ka laela ka gore re sa mafelelo se re ka se bolelago setšhaba se sa dimamo le Afrika Borwa ka bophara ke gore a re šome mmogo re le badudi a re beng diphapano tša dipolotiki e kgole le rena a re duleng re setšhaba dilo tše ka moka di kgonala ka baka la setšhaba se le gona as long as setšhaba re sena kwano pele ka setšhaba a gona nto re di e kgonago pele rena re thomile mo dimamo and molaetša re ile o share metsaneng ka moka ya dimamo le go feta ka moka le Limpopo ka moka le Afrika Borwa ka bophara le lefase ka bophara gore let's work together re le setšhaba re tla kgona ge re le mmogo re a leboga ge re le mmogo ka nete re tla kgona Chief Masetla ke a leboga ntate Dikgale le feletša ka gore awa nna nka feletša ka gore ke a leboga le ka ge rile ra kgona go fitlha mo ebile ke re le batho ka moka dimamo le tsebo re le safe re gona re le ba dimamo go tla le tlhokomela ke botša le borakgwebo ba dimamo gore thušanang le rena re tle re kgone go lokiša dimamo e la rena le bana ba rena ke re dikolong a go iweng tše le di tlhokang di-uniform tsebišang dimamo a re ke kgone fela re tla le ka mo re le kang gona gore bo le kgone wa dikolong ka re bana ba bangwe ba na le go palela ko wa dikolong because of situation tše di leng ka gae bana dieta bana eng ke re borakgwebo re thušanang le dimamo e mo go thušanang le lena re a leboga a ke modulasetulo le motlatša modulasetulo wa dimamo go tšwa gona ka kwa Limpopo province mo Polokwane ba boletše gore dimamo ya karetša mešate e mefe ke a lebogatlhe Chief Masetla le ntate Dikgale ke lebogile nako ya lena a re tsweleng pele ka nete re šomišane go thwe seboka ga se nemano re le ba bantši re le sehlopha re tla kgona nna ke Mankoko baby go taba ya ka le Mankoko baby letšatšeng la lekgono ke a leboga re a leboga fitlhela re kopana gape la bohlanong le letlang tata